Саба шерфлерiniz хайырлы olsun. Бүгін февральның 22-сі Қырым ижғалының 727 күні эфирде заман студияда Эльмаз Асан çalışмақта. Майыста Евровидение ярышында Украинаны Джамала тақдым етежек. Бөйлен етежені серджілер ве журинын рейлері костерді. Финал рей беруінде 300 bin инсан иштирак етті. Қырымлылар СМС рей беруінде иштирак етіп olmadılar. Çünkü işgal etilgen yarımadada Ukrayn mobil operatorlar çalışmay. Евровидение 2006 milli finalının yarım saylavları fevralinin 6'sında geçti. Fevralinin 13'ünde ikinci yarım finалы geçti. Finalga Jamala, The Hard Kiss, Brunets, Shoot Blonde, Sansei, Purpur ve Ne Angeli takımları geçti. Евровидениенің 61. yarışı İsveçya'nın paytahtında geçecek. Я переживала очень сильно, потому что мне нравилась, правда, искренне нравилась песня и Hard Kiss, и Сансея. И тут просто вот дело вкуса. Дело вкуса, вот какую страну, какую песню слышит сейчас, Украина в Стокгольме. Вот только в этом вопрос был. И мне приятно сейчас осознавать, я, наверное, сейчас даже это и не осознаю, это завтра пойму, что это оказалась моя песня. Беркут тақымының сабық yolbaşçısı Дмитрий Садовник işgal etilgen Qırım territoriyasında Ahmezjite buluna. Bunu Ukrayna Baş prokuraturasının mahsus taqıqatlar idaresinin reisi Sergey Горбанюк bildirdi. Dmitri Sadovnik Евромайданға qarşı yapılgan cinayetlerді qabatlana. Baş prokuraturada qayt etkenlerine көре Sadovniknen beraber Беркутның digер sabıq xadimleri de Ukrayna nezaretinde olmagan territoriyalarda bulunalar. Avrupa Şurası 2014 senesi fevral 20'sinde Maydanda olup geçken vakalarını öğrenip en ziyade öldürüvler Dmitri Sadovnik'nin yolbaşçılığında geçkenini tazdıklaylar. Ahmezjit'nin Житкова soğağında meclis ofisini darmadağın ettiler. Belgisiz şahıslar camlarını sındırıp binaga kirdiler. Bunu öz Facebook sayfasında meclis reisinin birinci muavini Nariman Cilal bildirdi. Kırım fondunun temsilcisi Aydar İsmailov'nın aytkanına göre bir bakışından sanki bir şey hırsızlamadılar. Kelgen yerli politsiya kanun bozuluvunu qayt etdi. Hatırlatamız 2014 senesi sentyabrının 16'sında Merkezi Meclis ofisinde 11 saatlı tentuf geçti. Nevbetteki Kunisi prokuratura tarafından meclisinin bütün mülkü yasak etildi ve bank hesabını hapis etti. Kırım'da Kenya fevkalade vaziyet ilan etebildi. Bu sefer bunun esas sebebi suv kıtlığıdır. Bunu Kırım Rus Memuriyetinin yolbaşçısı Sergey Aksyonov bildirdi. Onun aytkanına göre yarımadada mahsus ştab teşkil etili. Onun esas maksadı Keriç, Kefe ve 7 kuyu rayonlarını suvnen teminlemektir. Yanvar sonunda Goskomvatkos hizmetinde Cumhuriyetinin eposu suv anbarları 100%'ga tollu de bildirediler ve suv yedegi kızdırу ve kurort mevsimlerine yetmesini işandıra edilir. Кезлевде Rusya арбилері оксуз балаларыны селянин kullanmağa öğrettiler. Халзан спецназ takımının temsilcileri Кезлев реабилитацион merkezinin talebelerine Kırım işgali vaxtında Rusya arbilerinin hareketi hakkında tarif ettiler. Balalarga silah ve spetsteknika gösterildi. Bunun beraber balalar spetsnazının idmanları ve silahlı cinayetçilerinin yakalanuvının tanış oldular. Rusya Taqıqat Komitetinin matbuat hizmetinde qayt etkenlerine göre bu gibi tedbirler vatanға sevgi duygusunu daha da arttıra.
Керичте тантаналы топлашуда Русия хаританы қырымсыз көстерділер. Медени меркезінің салонында ватан қорывы күніне бағышлаған тәдбірді ветеран ве арби қызметчілеріні хайырладылар. Мектеп тәлебелері ве аматорлық тақымлар концерт азырладылар. Ләкин байрамны кичік бір құсур боза еді. Яғни диварда асылған Русия харитасында ярымада yok еді. Керич шейер шурасында bu hadise бойынша бір изат бермеділер. Освита для Крыму Тасил сайты Қырым Украин эдебиятында курсыны кечмеге тақдым етті. Курс юхары оқып юртларының оджалары ве тәлібе için азырланылды. Анда 19 ве 20 асыр башында Қырымның ялы бойынен бағлы олған yazıcılarının icады тақдым етілген. Bazı материаллар Қырым музейлерінің фондундан алынды. Освита для Крыма сайты бедава онлайн шекілінде Украин тілі ве эдебиятыны öğrenip olamağanlar için hazırlanılған. Bu noktada programаны екінлейміз. Сізге қайырлы күндер тілейміз. Көрішмек üzere.